سامعین دوستو السلام علیکم بہد اسلام جے سی آئی سیریز ول پیش کران تہندس خدمت مز آز یہ نو کیسٹ اس اسلامی یمیک موضوع درود شریف کی فضیلت یتھ کیسٹ نمبر 1066 یمیک کیسٹک خطیب پیر زادہ حافظ مولانا شکیل احمد شاہ ضلع پلوامہ ساکینہ پٹمرن وانپورہ یم کیسٹ دستیاب جے سی آئی آڈیو ویڈیو انڈسٹریز امیرا کدل بانڈ سری نگر یمی کیسٹک ریکارڈنگ انجینئر ریحان بخشی یہ کیسٹ کاپی رائٹ یتھ نقل کرن قانون اخلاقن جرم یاد تھیو یتھ کیسٹ نمبر 1066 کیسٹک ناو درود شریف کی فضیلت مولوی صاحب کریو بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن لا يراني يوم القيامة صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وسلم جو نبی کے قریب ہوتے ہیں جو نبی کے قریب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں وہ خدا کے حبیب ہوتے ہیں جو سجاتے ہیں درود کی محفل جو سجاتے ہیں درود کی محفل وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں یسکران اتباع ختم رسول تشرے جی گچان خدا پانی لول نبی اسبران خدا پانی مدخنی کران خدا پانی توری پیٹ موسیٰ دتن دیدار سالا غسنیوان خدا پانے مائت زی توان چویس در دل تز دلس مز بسان
خدا پانے یست آسی کران جنابن یاد یست آسی کران جنابن یاد مغفر تسکران خدا پانے مغفر تسکران خدا پانے رہبر و رحمان نبی زانن رہبر و رحمان نبی زانن یونان در قرآن خدا پانے یونان در قرآن خدا پانے طه یاسین چونی خطاب والمزمل ونان خدا پانے ناچس لکان غمگین حسن زوج قلمس دیوان خدا پانے لول نبی اسبران خدا پانے مدح کنی کران خدا پانے حمد و ثنا چلا تعداد پروردگار عالمین اسکن یم پروردگار عالمینن اس در دنیا پید کرت انسان بنائیت ایمان ول بنائیت اکی خاص امت مز پید کرن امت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سانی طرف اسن پور امت کی طرف اسن درود السلام آقائی دو جہاں امام الانبیاء حبیب کبریاء رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ اللہ و تبارک و تعالی بوزن ازدین ہر ساتھ حضور علی نبین علیہ السلام اس پیٹھ درود السلام پرنک توفیق اس میں ذکر موضوع چا الحمدللہ اتش درود السلام پٹھی موضوع عزیزان محترم یم آیات کریمہ تیبرو کن تلاوت کری یم آیات کریمہ چھ پروردگار عالمین قرآن کریم اس اندر ارشاد فرماوان پار نمبر 22 رکو نمبر 4 ات اندر چھ فرماوان ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ان اللہ بے شک خدائی و ملائکتہ بے رب سند ملائک یصلون درود چھ پران علی النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ خدای سن ارشاد برکن یا ایوہ الذین آمنو اے با ایمانو اے قرآن پرن والو اے نیکوکارو اے معنی فرمان بردار بندو صلو علیہ وسلم تسلیما تویت سوزیو درود برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیزانی محترم قرآن کریم اس اندر چواریان مقاماتن پر پروردگار عالمین اس عمل صالح کرنک تاکید کران پروردگار عالمین چھ قرآن حکیم اس اندر واریان شایان اس نماز پرنک حکم دیوان روز تھونک حج کرنک عزیزان محترم مگر پروردگار عالمین چھ یہ حکم کھلی بندن کران پان چن کرن کی عزیزان محترم قرآن کریم چک آیات کریمہ پیم یاد پار نمبر 1 رکو نمبر 5 ات اندر فرمون پروردگار عالمین
واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ اتھ آیات کریمس مز پروردگار عالمین فرماوان نماز کریو قائم، بے دیو زکات، بے کریو رکوع کرن والن سیت۔ بے شئی پروردگار عالمین ارشاد فرماوان پار نمبر 2 رکوع نمبر 7، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ بے شائی پروردگار عالمین فرمون اے با ایمانو ماہ مبارک جو روز تھیو یہ ماہ تیت پر فرض کرن یت کن برہمن امتن پر اس فرض کری۔ بے شائی ارشاد مبارک پروردگار عالمین فرماون پار نمبر 4 رکوع نمبر 1، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ امن آیات کریمن اندر پروردگار عالمین فرماوان یم حجک طاقت چھ تھوان تمن پر حج سپدن فرض، یم صاحب نصاب چھ مالدار چھ تمن حج سپدن فرض، تم کرن پروردگار عالمین سند گھرک طواف۔ یعنی من آیات کریمن پر غور کرو، پروردگار عالمین چھ فرماوان اے میانو بندو نماز چھ تئی پر فرض آمز کرن تئی پریو نماز، مگر خدای پان نماز چن پرن کے پروردگار عالمین چھ فرماوان ماہ سیام چھ روز چھ تئی پر فرض، مگر پان چن ماہ رمضان چھ روز تھون کے پروردگار عالمین چھ فرماوان اے بندو، اے میانو با ایمانو بندو، اے با ایمانو، اے قرآن پڑھن والو، اے مسلمان بندو، حج کریو تائی پر چھ حج سپدن فرض، میانی گھرو کریو طواف، مگر پان چن کرن کے امن ارشادن پر پروردگار عالمین سندنی من ارشاد کریمن پر کرو غور۔ پروردگار عالمین حکم کرن پنن بندن نماز پڑھن گئی تہنز کام مین کام کے، زکات دن گئی تہنز کام مین کام دن کے، روز تھونن گئی تہنز کام مین کام چن روز تھون کے، حج کرن گو تہنز کام مین کام چن حج کرن کے۔ پروردگار عالمین فرماوان اے میانو بندو نماز چو تہے یوت پرن، زکات چو تہے یوت دین، قرآن چو تہے یوت پرن، ماہ سیام چو روز چوتا ہے یو تھونی، مگر پروردگار عالمین فرماوان اے میانو بندو اخ کام چسا یس تائی تچو کرن تیمے تچ کرین، اخ کام چسا یس تائی تچو کرن زمین کن ملائکن تچ کرین، اخ کام چسا یس تائی تچو کرن آسمان کن ملائکن تچ کرین، اخ کام چسا یس تائی تچو کرن ملائکن تچ کرین۔ اللہ اکبر پروردگار عالمین استچ کرین۔ سبحان اللہ۔ پروردگار عالمین فرماوان اے میانو بندو اخ کام چس یس کام تائی تچو کرین میں تچ کرین۔ عزیزان محترم سا کام کیا؟ سا کام چی ہے پروردگار عالمین سن ارشادی مبارک پار نمبر 2 رکوع نمبر 4، رکوع نمبر 4 پروردگار عالمین فرماوان ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدای فرماوان بے شک پروردگار تی بے تمسین ملائک چھ سوزن درود بر ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو تو سوجو درود حضور علیہ السلام پیٹ۔ عزیزان محترم یل غور کران، یل من ارشادن پر غور کران، عزیزان محترم ماہ وریس من ماہ رمضان چھ روز سپدن 1 وریس من ماہ مبارک چھ روز 21 رتس من فرض سپدن بنی نو انسانس۔ حج کرن تہ وریس من اکین لٹ، سیام چھ روز تہ فرض اکین لٹ، نماز چھ 5 وقتن 5 وقت یوان، 5 وقت فرض کرمس پروردگارن کہ 5 وقت نماز چھ پران پنس وقتس، وقت ڈیلی تھکو نماز پرت کہین، فرض نماز۔ عزیزان محترم نماز خاطر تہ پروردگار عالمین وقت کورمن مقرر، حج خاطر تہ پروردگار عالمین وقت کورمن مقرر، سیام چھ روز تھون خاطر تہ پروردگار عالمین وقت کورمن مقرر، مگر عزیزان محترم درود پرن خاطر چھ پروردگار عالمین وقت کورمن مقرر کے
درود پرن خاطر چن پروردگار عالمین ریت کورمن مقرر کے پروردگار عالمین چن سات کورمن مقرر درود پرن خاطر کے پروردگار عالمین فرماوان میانو بندو چاہے آزان برہ پریو چاہے آزان پت پریو چاہے قرآن پرن برہ پڑیو درود یا پت پریو درود چاہے کھڑا پڑیو چاہے بیت پریو اے میانو بندو چاہے نماز فرض پت پڑیو یا نماز فرض بونٹ پڑیو چاہے گاڑی منز پڑیو چاہے بازارس منز پڑیو چاہے آفسس منز پڑیو چاہے گرس منز پڑیو چاہے شنگان پڑیو چاہے نندر وقت برہ پڑیو مگر درود پرن خاطر چن وقت ہند مقرر انسان گژھِ پاک آسن وضو چن شرط درود خاطر کے دہان گژھِ پاک آسن آز گژھِ صاف آسن اتے گژھِ درود پرن برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو آسہِ تہٕ بہتر چھُ ثواب چھُس انسان گژھِ باوضو روزُن پانچن وقتن دہس گژھِ روزُن انسان باوضو مگر عرض چھُس کران درود خاطر چھُنہٕ وقت مقرر کِہیٖنۍ درود خاطر چھُنہٕ کانٛہہ ریت مقرر کِہیٖنۍ ییٚمہِ ساتہٕ خۄش گژھی بنی نوا انسانا تمہِ ساتہٕ پر درود پر تمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ خۄش گژھی تمہِ ساتہٕ پر درود برذاتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أزکہِ جوانا أزکہِ مسلمانا ذرا غور کر یس کام پروردگار عالمین پان آس کران یس کام ملک الجبار آس پان کران یس کام پروردگار عالمین پان آس کران سۄ کٲم کۭژاہ افضل آسہِ پدی پنن بندن حکم تُہۍ تہِ کٔرِو سۄ کٲم کۭژاہ اعلیٰ آسہِ سۄ کۭژاہ کٲم بجرٕ واجٮ۪ن آسہِ سۄ کٲم کۭژاہ تھزرٕ واجٮ۪ن آسہِ اس لیے درود پرُن چھُ سٮ۪ٹھاہ تھٔز کٲم عزیزان محترم قرآن کریمس پٮ۪ٹھ کرو غور قرآن کریمس اندر ارشاد پروردگار عالمین فرماوان فاذکرونی اذکرکم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان قرآنس مز حکم ہے بنی نوا انسانا تو کر میں اکہ لٹ یاد بہ کرت اکہ لٹ یاد تو کر اکہ لٹ اگر اک بند چھُ پروردگار عالمینس اکہ لٹ یاد کران خدائی تو چھُس اکہ لٹ یاد کران اک بند اگر کن سات ون یا ربی پروردگار عالمین چھُس فرماوان قد صدقت عبدی پروردگار عالمین چھُس فرماوان یا عبدی اے میانہ بند غرض اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اکہ لٹ یاد کرون پروردگار عالمین کرس اکہ لٹ یاد اگر کانٛہہ بنی نوا انسان پننس خدایس اکہ لٹ چھُ یاد کران خداے چھُ تٔمِس اکہ لٹ یاد کران عزیزان محترم حدیث مبارک پیوم یاد فرماوان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان یس شخص اکہ لٹ پر درود شریف حضور علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیٹھ یس شخص اکہ لٹ پڑھ امام المتقین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ یس پڑھ درود شریف یس اکہ لٹ پڑھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیٹھ درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان من علی صلاۃ وجبت له شفاعتہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان یس میں پہ اکہ لٹ درود شریف پڑھ تمس کر بہ قیامتک دہ تھپ اتس تہ نمن جنت سبحان اللہ درود خانہ مبارک یم درود پران مسجدن مز یم درود پران وتہ پکان پکان یم درود پران پنن گرن مز امن مبارک تمن لکن مبارک پروردگار عالمین فرماوان اے میانو بندو یس شخص درود پڑھ رسول اکرمن پہ اکہ لٹ یس میانس نبیس اکہ لٹ یاد کری بہ کرن سہ دہی لٹ یاد پنس شانس اندر فرماوان پروردگار یس میں اکہ لٹ یاد کر سہ کرن اکہ لٹ یاد مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن شان اقدس من فرماوان شانس من فرماوان اے بنی نوا انسان یس میانس حبیبس اکہ لٹ یاد کری اخ درود شریف پڑھ حضور علیہ السلام پہ بہ کر تمس دہ رحمت عطا دہ گناہ کرس معاف دہ درجات کرس بلند دہ ثواب کرس عطا سبحان اللہ عزیزانی محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چھ روایت کران فرماوان صبح وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
اخ پلو اکس پلوس ٹیپ دیوان صبح کس نور کس وقتس من سہرس اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخ پلو سلاوان اکس پلوس ٹیپ دیوان یکا یک گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستن پتھر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ستن پتھر یل ستن پتھر پہ اور یس ژونگ یس دزان ژونگ پیو پتھر ژونگ ژو گائے ژو ستن پہ پتھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ تھاران یہ ستن مگر چس نیون کین ام المومنین چھ ون دیوان ات سسنی مگر یہ چھن اتیون کین سبحان اللہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سندس حجرس اندر تاو پائی بوڑ پیغمبر حضرت عائشہ صدیقہ سندس حجرس من تاو رحمتو پیغمبر حضرت عائشہ صدیق سندس حجرہ خاصس من تاو سید المرسلین امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم یل تاو حضرت عائشہ سندس حجرس مز واللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنن یعنی روئے مبارک گہ پیو روئے مبارک نور پیو سور سے کمرس کمر گو منور کمر گو منور حجرہ عائشہ گو منور ان گٹ گئی دور نوری نور پھولو ات سور سے کمرس مز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روئے مبارک نور پیو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے مبارک سوتا گہان یوتا تابان یعنی امیو گا پیو سور سے کچھس حتی میں آئی ستن تی بوزن سبحان اللہ میں آئی ستن بوزن میں تجھ ستن عاشقن ونس یا نبی تیحشیو نوری نور یا نبی تیحشیو نوری نور سان آلو ونی کریو منظور امتک آلو کریو منظور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان نبی پاکن اس پروردگاری عالمینن یوتا نور کرمتتا پاریا نور کرمتتا حتی میائی این گٹس من ستن بوزن حضور علیہ السلام سندھ نور حضور علیہ السلام نور پیو نبی پاک سندھ روئے مبارک نور پیو کمرس کمرن ترو گاہ تک میائی ستن بوزن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرن فداک عینی یا رسول اللہ میانی حبیبہ میون گاش لگی نئی بلائے میانی حبیبہ زو لگی نئی میون بلائے میانی حبیبہ میون مال جان صفت فدا عائشہ فرماوان نور برتیا تکوتا نور شی خداین عطا کرمت نور والا تکوتا نور نشک بنو مطمئن خداین اے میانی حبیب اے صلی اللہ علیہ وسلم اے میانی حبیبہ تکوتا نور والچک بنو مت خداین امام المتقین خاتم النبین شفیع المذنبین فرمو وَيْلٌ لِمَنْ لَا يَرَانِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ عائشہ خرابی چتا شخص خطری افسوس تمن خطری یم میں قیام تک دو پرزنائن کے یم میں قیام تک دو وچھت ہکن کے یم میں قیام تک دو نزدیک آسن کے عائشہ فرمو ٹاٹ گئی بیبا تم کم لوک آسن یا رسول اللہ تم کم لوک آسن یم نچ قیام تک دو خکے نہیں پرزنائیت کے تم کم لوک آسن یم نچ نزدیک آسنائی کے امام المتقین خاتم النبین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قال الذي لا يصلي علي اذا سمع باسمي
ایشیا تم شخص یمن میون نام مبارک آو مگر درود پورک نہ کہین اس کی جوان اکس اتس کیا چھ آسان سگریٹ بیس اتس کیا چھ ونان نام محمد رسول اللہ پچھ پڑھن تا درود اکس اتس کیا چھ آسان سگریٹ بیس اتس کیا چھ کھاوان قسم امس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر ہوش کر پنس پانس مز کر اصلاح کہ کس پائی بڑس پیغمبر سن ناو چھس ہوان کمس سید المرسلین سن ناو چھس ہوان کمس شفیع المذنبین سن ناو چھس ہوان چن لکٹ کتھا کے عزیزانی محترم فرماوان جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تم شخص ہکن میں قیامت دہ پرزنائت کے تم آسن میں نزدیک کے یمن میون نام مبارک آو مگر درود پورک نہ کہین ازیک مسلمان چھو یا مسجد پاکس مز اچے تام چھس آسن نیرنش فکر ازیک مسلمان یا نماز کئی پرن نماز مکلائے جلدی پڑھت وقت نیر درود تچن پران کین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کران فرمان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سہ نماز چھ آسمانس تو زمینس درمیان ایزان روزان یت نماز پتہ درود شریف یہ نہ پرن برذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جوان پرکھ نہ درود خدا سندس ذاتس پہ کہین تہ فرق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سندس ذاتس پہ کہین تہ فرق مگر پان چھک نقصانس مز غور کرن چھ عزیزانی محترم یس کام خدای پان اس کران سہ کۭژاہ افضل آسہ سہ کۭژاہ اعلی آسہ اس لیے درود چھ پان پران ملک الجبار درود چھ پان پران ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ اس لیے پڑھ بنی نوا انسانن تہ پز پرن یم دعوا آسان کرنے چھ داغداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن تہ پز پرن توئی فرمو امام المتقین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ایشیا افسوس تمن خاطر یمن میون نام مبارک آو مگر درود پورک نہ کین حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کران فرماوان سیدی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من نسی الصلاة علی خطا طریق الجنہ فرماوان ابن عباس روایت کرن امام المتقین شفیع المذنبین فرمو رب العالمین فرمائی قیامت دو واریان لوکن یمن اعمال صالحہ ٹھیک آسن فرمائے نیرو گژھو جنتس مگر تمن گژھ جنت وتھی مشت امام المتقین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تمن گژھ وتھی مشت کیازِ تمو آسہ درود پورمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کے تمن گژھ اس نے وتھی مشت تم گژھن داخلی جنت کے استغفر اللہ عزیزانی محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو بیس حدیث مبارک اسمن ارشاد ان اول الناس بی یوم القیامت اخترهم علی الصلاۃ ترمذی شریف حدیث مبارک جلد نمبر 8 صف نمبر 64 اتمنز فرماوان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آسن میں روز محشر کی دو تمہیں لوگ نزدیک زیادہ آسن میں قیامت دو تمہیں لوگ قریب یم میں پر درود آسن پران سبحان اللہ یم زیادہ آسن حضور علیہ السلام اس پر درود پران تمہیں آسن زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب عزیزانی محترم یاد چھم پیوان اک واقع ابو جہل تو ابو جہل سن سپاہ اکس دائرس مند آسان بیت اکس شای آسان بیت ابو جہل تی بیت ستی ابو جہل سن اکس شای آسان دائر بنائیت امنے یون سائل امنے یون مسافر امنے یون سائل کرن سوال اے ابو جہل خدا صاحب نے رضا خدر دیکھنے کھورا تھا ابو جہل شرارت کھسان ابو جہل گس کھسان ابو جہل جز ونان اے سائلہ معاف تاو نیر ہوتا چوی حرم شریف منزبیت حرمس منشوی بیت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہمو نیر تم سوی نشگت سوی دی کھرات درود نہ پرن والو ات واقعس پٹ کرزو غور درود نہ پرن والو ات واقعس پٹ کرزو عمل اگر تئی وقت چون مسجد پاکس من درود شریف پرنس کم سے کم مسجد مزیل نیران ات کم سے کم پریو درود شریف
نیران نیران تھیو نبی پاکن ہن ذکر ات زبانی پٹھن تون دل سپدِ تمہِ سۭتۍ پاک تون دل سپدِ صاف یہ درود پاک کر حسدٕ نش تہ پاک حسدٕ نش کر وہ پاک دل بغض نش تہ ریاکاری نش کر وہ پاک دل ات واقعس پٹ کر غور یہ سائل گو حرم شریف مز بھی دوست تشریف اس فرما حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ اتے سائل آو عرض کرنے علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ خدا صاحب نے رضا خاطر دت کیسا بگیو ابو جہلس تم کرم انکار تم دپم حضرت علی المرتضی نش گاس سیدی خیرات اے علی المرتضی میں دت رب سند رضا خاطر کے علی المرتضی ترو سر مبارک بون کون چشمانی مبارک گئے شکبار تے دل من سوچ پروردگار یہ چون مہمان پروردگار یہ سائل سوال دیوان خدایا میں نچن کین بکیا دم امس سائلس ابو جہلن کرو ہتک ابو جہلن کول علی المرتضی ہتک اک أکس سائلس دپن ژٕ گژھ علی المرتضی نش ابو جہلس ٲس پتہ کہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہس نش چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز یُس زن سائلس ہیٚکہِ دِتھ مگر ہتک کریونکھ ابو جہلن کوٚر یہ ہتک مگر ییٚمِس لاج تھایہِ حضرت اللہ جل شان تس کیا چھُ پرواہ علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ تل پنُن سر مبارک تھوٚد اتے فرموک اے سائلا ان پنن اتھ میں نزدیک اے سائلا ول انت میں نزدیک سائل وان پنن اتھ نزدیک حضرت علی المرتضی پرن درود شریف پھوک دیون سائل سندن اتن اتے جس فرماوان حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ فرماوان امس سائلس اے سائلا اے مسافر ات تھز وچت یہ ات کھول زند یوت کال کین یوت کال ن ابو جہلس نش واتک ابو جہل ونی اتس من کیا کیا دت نہیں ابو جہل پرسی حضرت المرتضی کرم اللہ تعالی وجہن کیا دت ابو جہل پرسی اتس من کیا ات مصرزی سائل گو ابو جہلس نش ابو جہلن ونس اے سائلا حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہن کیا دتوی سائلا حضرت علی المرتضی کیا کری عنایت یہ اتھے بند چھ ات تراو یل ات کھول اتس من کیا چھ سائلن مصرو ات ابو جہل چھ وچان سائلن یام ات مصرو اتس من دراو اخلال دراو ات مزن سبحان اللہ یت قیمت 100 درہم اس اخ 100 درہم یت لالس قیمت گئی سہ لال دراو امس مسافر سند ات مز ابو جہلن ون اے سائلا یہ لال کم دتوی امس سائلن کور عرض اے ابو جہل معلوم چھینا یہ لال چھن میں تہ پتہ یہ کت کن گور منز پد یہ کت کن گوت منز نمودار مگر یاد چھم حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہن دت ات اتس مینس پھوک درود شریف پرن درود شریف پڑھ دتن مینس اتس پھوک درود شریف کی برکت بنیو مینس اتس لال درود شریف کی برکت بنیو مینس اتس مز لال سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانی محترم توجہ کر غور امام المتقین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو درود شریف یس پری تم سون دل چھ پاک سپدن بغض نش درود شریف یس پری تم سن کمائی چھ برکت یس درود شریف پری تہندس گرس من چھ برکت مگر سن موج بین کور کاش اگر پرسنیس اگر پرسوس 50 ریکارڈ نیرنس یاد 40 ریکارڈ نیرنس یاد لج آسان کھلن دیوان اسس پہ آسان زوی پہ آسان ریکارڈ کنجنن ہند آسان تم بات مگر عزیزانی محترم توے چھن ات لج برکت بنن کہین توے چھن سنس گرس من برکت بنن کہین توے چھن سنس سماجس من برکت امام المتقین خاتم النبیین شفیع المذنبین فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو شخص درود پران پران کا کام کری تچ بنن برکت یس موج بنی درود پران پران بچس سائی سچ بچ بنن صالحیت پرہیز گزار یس موج پنس بچس
دو دیوان پڑھ نبی پاکن پر درود سہ بچہ بن صالح سہ بچہ بن پرہیز گزار سہ بچہ بن نیکوکار سہ بچہ بن قرآن خان سبحان اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یس درود شریف پڑھت یس کٲنٛسہِ بیمارس پھوٚک دی اگر یقین آسٮ۪س تس تہِ بنہِ شفا بنس نا مسافرس حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہن پر درود شریف پھوٚک دیُتن سٲلِس سٕنٛدِس اتھس تتھ بنیو تتھ درود شریف کی برکت بنیو لال یتھ وقتس منٛز تٔمِس سٲلِس اکھ ساز درہم آو عزیزانِ محترم پروردگار عالمین دِیِن سانی درود پرنُک توفیق سارنٕے اُمتس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ روایت کرن فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لم یکن من اہل النار درود پرن وول گژھِ نہٕ جہنمس کے درود شریفُک ورد کرن وول گژھِ نہٕ جہنمس کے اکھ واقعہ پیوم یاد أکِس جایہِ صحابہ کبارن ہٕنٛز جماعت دٲیرٕ کٔرِتھ بِہِتھ اتھ منٛز چھُ جلوہ افروز جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دورانِ سفرس اندر چھِ أکِس جایہِ چھِ تشریف تھٲوِتھ امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین فرمو صلی اللہ علیہ وسلم اے میانو صحابو ژوٚٹ چھا تناول کرو کینژھا صحابہ کبارو بنو دٲیرٕ صحاب صوبہ بنو دٲیرٕ اتھ منٛز چھُ جلوہ افروز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل تناول ہیکو کرت یل تناول ہیتو کرن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموک اے صحابو تناول کرن خاطر کیا چھو صحابو فرمو ٹاٹے بیبا ژوٚٹ چھِ سِنہِ ورٲے ژۄچہِ چھِ سِنہِ ورٲے اسہِ تہِ چھُنہٕ سبزی سُنا چھُنہٕ کِہیٖنۍ مگر یِم چھِ ژۄچہِ کینٛہہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یِم چھِ ہۄچھے یِم کتھ سۭتۍ کروکھ تناول یِم کتھ سۭتۍ کھٮ۪موکھ سِنُے چھُنہٕ اتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو اے صحابیو سیُن چھُنہ کِہیٖنۍ یتھ سۭتۍ یہِ ژوٚٹ کرا تناول صحابو فرمو فِداک عینی یا رسول اللہ اے سانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ژوٚٹ چھنہٕ کِہیٖنۍ اے سانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلمس سیُن چھُنہٕ کِہیٖنۍ سبزی چھنہٕ کِہیٖنۍ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ تناول کرہاو امام المتقین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چھِ سِنہِ ورٲے ژوٚٹ کران تناول صحاب صوبن ہُنٛد دٲیرٕ یُس چھُ تہٕ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ أتھۍ منٛز تشریف تھٲوِتھ اتھ دٲیرس چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ ماچھ تہٕ لُڑگتھ کران صحابو کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس ماچھ تٕرلہِ ووت واریاہ وقت یتھ دٲیرس گتھ کران اے سانہِ غمخار پیغمبر ژٕ چھُکھ حیواناتن ہٕنٛز زبان تہِ سمجھان تُہۍ چھُکھ یا رسول اللہ بے زبانن ہٕنٛز زبان تہِ سمجھان تُہۍ چھُکھ جانورن ہٕنٛز زبان تہِ سمجھان اے سانہِ حبیب ژےٚ ما پتہ یہ ماچھ تہٕ لُڑ کیٛاہ آواز چھِ دِوان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے میانو صحابو یہ ماچھ تہٕ لُڑ چھِ ونان ٹاٹھ حبیبا چٲڑۍ صحابہ تہٕ تُہۍ چھِو ژوٚٹ کران ہوٚچھٕے تناول یا رسول اللہ مےٚ سۭتۍ سوزُکھ کینٛہہ صحابہ یتھ پہٲڑی پٔتۍ کِنۍ چھُ مےٚ ماچھ تروومُت سُے ماچھ أنِو تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ کٔرِو ژۄچہِ تناول سبحان اللہ امام المتقین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پنن صحابن اے میانو صحابو اکھ صحابہ أکِس صحابیس کوٚر حکم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ یپٲرۍ ماچھ تہٕ لُڑ نیرِ پتہٕ پٔکۍزیو تُہۍ أمِس چھُو ہوٚتٮ۪تھ پہٲڑی پٔتۍ کِنۍ ماچھ تروومُت أمۍ چھُو پہٲڑی پٮ۪ٹھ ماچھ تروومُت یہِ ماچھ أنِو اَتٮ۪تھ ژوٚٹ کرو تناول أتھۍ سۭتۍ فرماوان ماچھ آو وننہٕ صحابہ کبار چھِ فرماوان ٹاٹے بیبا یتھ ماچھس کیُتھ لطاف تہٕ مزٕ ٹاٹے بیبا اسہِ چھُنہٕ کُنہِ چیٖزس ییٖژاہ لطافت تہٕ مزٕ وٕچھمُت یُتھ یتھ ماچھس چھُ ٹاٹے بیبا یتھ کمہِ سۭتۍ چھُ یتھ ماچھس یُتھ مزٕ حضور علیہ الصلوۃ والسلامو پرُژھ أمِس ماچھ تہٕ لُڑِ اے ماچھ تہٕ لُڑ ژٕ ون تہٕ چون غذا کیٛاہ اے ماچھ تہٕ لُڑ ژٕ ون چون خوراک کیٛاہ یہ ماچھ تہٕ لُڑ لٔجِس عرض کرنہِ یا رسول اللہ اے میانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
پچس یم یمن جنگلس اندر یم ٹیٹھ پوش تمنٕے ہُنٛد رس چھس بہٕ چٮ۪وان سُے چھُ میون غذا یتھ جنگلس منٛز یم ٹیٹھ ٹیٹھ پوش چھِ تمنٕے ہُنٛد رس چھس بہٕ چٮ۪وان یہے چھُ میون غذا تہٕ امام المتقین شفیع المذنبینو فرمووُکھ اے ماش تہٕ لُڑٕ اگر چون غذا چھُ ٹیوٚٹھ پوشُک رس اگر ٹیٹھ پوشن ہُنٛد رس چھکھ ژٕ چٮ۪وان مےٚ ون تم ات ٹیٹس کِتھ کٔنۍ چھُ مدنیار گژھان مےٚ ون تم ات چٲنِس ماچھس کیازِ چھُ یوٗتاہ مزٕ مےٚ ون تم اگر چون غذا ٹیٹھ پوش چھِ مگر چٲنِس اتھ ماچھسے مزٕ چھُ یہِ کمہِ سۭتۍ چھُس گژھان یہِ ماچھ تہٕ لُڑٕ ؤژھٕس عرض کوٚرنس یا رسول اللہ اے میانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ات میٲنِس ماچھس چھُ گژھان مزٕ ییٚلہِ بہٕ یہِ غذا چھس کھٮ۪وان ییٚلہِ بہٕ یِمن ٹیٹھٮ۪ن پوشن ہُنٛد رس چھس چٮ۪وان تمہِ پتہٕ چھس بہٕ پران ژےٚ پتہٕ درود ژےٚ پٮ۪ٹھ چھس پران یا رسول اللہ درود ژےٚ پٮ۪ٹھ چھس بار بار درودُک ورد کران تمہِ کے برکت سۭتۍ چھُ میٲنٮ۪ن اتھ ماچھس یہِ مزٕ گژھان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزیزانی محترم وٕچھِو اتے ماش تہٕ لٔج عرض کران یا رسول اللہ وسلم بہٕ چھس یِمن پوشن یِمن ٹیٹھ پوشن رس چٮ۪وان یہ چھُ میون غذا مگر امہِ پتہٕ چھس بہٕ پران درود برذاتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمے درود کہ برکت سۭتۍ چھُ الحمدللہ میٲنِس ماچھس یُتھ مزٕ سبحان اللہ مگر کیا جایہِ چھس نہٕ مزٕ کیا جایہِ چھس نہٕ لطافت عزیزانہِ محترم یہ کٲم چھنہٕ أسۍ یوت کران کینٛہہ یم کٲم چھنہٕ حیوانٕے یوت کران کینٛہہ یم کٲم چھنہٕ جانور یوت کران کینٛہہ یہ کٲم چھِ نباتات تہِ کران یہ کٲم چھِ جمادات تہِ کران یہ کٲم چھِ ملٲیک تہِ کران یہ کٲم چھِ انسان تہِ کران یہ کٲم چھِ ذاتِ باقی حضرت اللہ تہِ کران أزکِس مسلمانس چھُنہٕ درود پرنہٕ خٲطرٕ وقتٕے أزیُک مسلمان چھُ ونان تس کتھ بیٚہمہٕ مسجد منٛز واریاہس کالس مےٚ کٲم چھِ فلٲنی دُکانس پٮ۪ٹھ چھُم گژھُن فلٲنی ادارس پٮ۪ٹھ چھُم گژھُن آفسس چھُم گژھُن مگر عزیزانہِ محترم درود شریف پرنہٕ خٲطرٕ چھُنہٕ کانٛہہ جاے مُقرر کینٛہہ ییٚتٮ۪تھ خۄش چھُے تتٮ۪تھ ہٮ۪ککھ پٔرِتھ مگر جاے گژھِ آسٕنۍ پاک پانہٕ تہِ گژھِ انسان پاک آسُن پتہٕ ہٮ۪ککھ سُہ درود پٔرِتھ عزیزانہِ محترم صحاب صوبن ہُنٛد عقیدٕ وٕچھِو صحاب صوبن ہُنٛد یقیٖن وٕچھِو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیوٚم یاد یہِ اوس یِوان اکہِ ساتہٕ در دربارِ محمد رسول اللہ عرض کران یا رسول اللہ اے میانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ چھِ دۄہس کٔرمٕتۍ 3 حصہٕ أکِس حصس چھُس ژےٚ پتہٕ أکِس حصس منٛز چھُس ژےٚ پٮ۪ٹھ درود پران امام المتقین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ اے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے صحابی اے میانہِ یارٕ اگر امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ وقتس مےٚ پٮ۪ٹھ پرکھ درود زیادٕ فٲیدٕ چھُے عرض کوٚرُن یا رسول اللہ تیٚلہِ پٮ۪ٹھ دۄہس چھِ مےٚ 3 حصہٕ کٔرمٕتۍ 2 حصن منٛز پرٕ بہٕ ژےٚ پتہٕ درود ژےٚ پٮ۪ٹھ درود امام المتقین شفیع المذنبینو فرمووُکھ اگر امہِ کھۄتہٕ تہِ زیادٕ پرکھ خۄداے دی زیادٕ ثواب امہِ صحابین کوٚر عرض فدا کینی یا رسول اللہ جعلت لک صلاتی کلہا اے میانہِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ آسے تیٚلہِ پران دۄہس 3 حصن ژےٚ پٮ۪ٹھ درود امام المتقین شفیع المذنبینو فرمووُکھ اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک اے صحابہ چون حاجات گژھن تمام روا اور چانین گۄنہن کرِ پروردگار عالمیٖن مغفرت اکھ واقعہ چھُم یاد پیوان دریائے نیلس منٛز اوس اکھ أکِس سوداگر سُنٛد جہاز پکان اتھ منٛز اوس اکھ شخصا اکھ یہِ اوس درود پران پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہِ اوس درود شریف پران پننِس ٹٲٹھِس محبوبس پٮ۪ٹھ اکھ گاڈ اکھ ٲس سمندرٕچ گاڈ اکھ ٲس یہِ ٲس اتھ جہازس تلہٕ کنۍ دۄہے دۄہے گژھان اتے ٲس أمِس شخص سٕنٛدِ زبانہِ درود بوزان جہازس منٛز اوس یہِ اکھ شخص درود پران سمندرٕچ گاڈ ٲس جہازس تلہٕ کنۍ بوزان یہ گاڈ لج أکِس ساتن أکِس جالس منٛز پھسے اے گاڈٕ ہٲنزن ترٲو سمندرس جال یہ گاڈ پھسے أتھۍ منٛز یہ آیہِ بازارس منٛز فروخت کرنہٕ کٕننہٕ آیہِ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو کور دربار رسول مز عرض یا رسول اللہ ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سون دعوت کرتا قبول آج نیو تو سون گھر تشریف امیر المومنین عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنوی صحابہ بازارس مز گژھان پان ون خیال کران پان ون اکس اک ونان یس بڑ پان گاڑ آسہِ سوے انون سوے کرون تیار نبی پاکن خاطر فرماوان یس یہ گاڑ سمندرس اندر یس یہ گاڑ سمندر کس جہازس من یس درود پرن وول یہ شخص اوس یس درود پران اوس پتہٕ ییٚلہِ یہِ شخص درود اوس پران یس یہ گاڑ ٲس امس درود خان سن یہ درود بوزان یہ گاڑ پھسے جالس مز یہ آئی کنن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے کس گاڑ ہنزس نش فرموک یہ گاڑ دیو اس دعوت از رسول رحمتن ابو بکر صدیق تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنویم یہ گاڑ تلان نیوان پن گھر فرماوان عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان اس تجھے گاڑ اس تروی تل کڑائی مز فرماوان ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان اس تروی تل کڑائی مز گاڑ فرماوان تل توز نار دزون چول زور پیٹھتو یہ گاڑ تو ات کڑائی مز فرماوان یہ نار گو چھت یام نار چھت گو اس گئی پریشان پروردگار عالمین یہ کیا وجہ فرمان اس گئی در دربار محمد رسول اللہ عرض کر یا رسول اللہ ایسا نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمائی تو ایسے نے ایک بڑ بار گاڑ تہندِ خاطر اس دفتے کریو تناول اور تہندِ شوقہ نہیں مگر یا رسول اللہ اس ترو تل کڑائی مز یہ گاڑ اس بزن مگر تل گو چول چھت ٹاٹھی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چول گو بالکل چھت نار گو ٹھنڈ یہ کیا وجہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام المتقین خاتم النبیین شفیع المذنبین ترو پن سری مبارک بون کن اتے دیتوک جواب اے ابو بکر اے عمر فاروق دگئی سگاڑ یہ سمندرس اندر اکس درود خان سند زبان درود اس بوزان یس گاڑ درود بوزی تمس پیٹھ چھ جہنمک نار حرام تمس پیٹھ چھ نار تیرام سنار تیرام عزیزان محترم یہ گو کمال یس زن بوزی نبی پاک فرمو صلی اللہ علیہ وسلم بوزن گو یہ حال یس پرن وول آسی سو کتہ تج از ناری جہنم سو کتہ تج نارس مز یس درود خان آسی رسول رحمتن ہند تکیازِ پروردگار چھو اکی عمل کرن پانے سو گو درودن ہی پروردگار فرماون اے بنی نوع انسانا نماز تی پرسوی قرآن تی پرسوی حج تی کرسوی مگر اک کام چھ سچے تی کرن تی میتی چھ کرن سو گو درود پر عزیزانی محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مرض کران بی عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ابو بکر یہ گئی سگاڑ یہ سمندرس اندر اکس درود خان سن درود بوزنس ہر ساتھ گھان تو یہ کت یہ بوزن یہ کت یہ نارس پر بوزن اہند ست گھا نار تہ چھت تکیاز اہندو کنو اس بوزمو درود رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم اس ون درود پرن وول آسہِ اس ون درود خان آسہِ پرن وول آسہِ تمس پز کیا سپدن جہنمک نار حرام بے شک سپدس حرام بے شک چھ تس شخص جہنمک نار حرام یس زن درود آس پرن پرت سات جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پٹ عزیزان محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یس درود شوق سان پرن یس درود محبت سان چھ کانٛہہ امتی مے پٹ پران سہ چھس بہ پننیو کنو بوزان عزیزان محترم بکر یہ دعا پروردگار عالمین اس کن کہ پروردگار عالمین دین تمام امتس درود پرنک توفیق سانن مسجدن مز دین پروردگار عالمین دین اس مسجد پاکن مز گرن مز بازارن مز پرت سات درود پرنک توفیق پروردگار عالمین کرن تمام مسلمان ہدایت پروردگار عالمین کرن است ہدایت پروردگار عالمین کرن تحت ہدایت پروردگار عالمین کرن تمام بیمارن شفا امت کن بیمارن شفا پروردگار عالمین کرن تمام مسلمان مصیبتوں مز آزاد
پروردگار کرین اس مشکلاتوں مز آسان مسلمان دین فتح مندی کامیابی نصرت مسلمان کرین ہر ساتھ کامیاب وما علینا الا البلاغ المبین ربنا تقبل منا. تامین دوستو ون ٲسِو تُہۍ بوزان کیسٹ نمبر 1066 کیسٹُک موضوع اوس درود شریف کی فضیلت. ؤلِو بوزو مولوی صٲبُن نوٚو کیسٹ کینٛہہ جھلک. کیسٹُک ناو چھُ خیرات کی فضیلت. کیسٹ نمبر چھُ 1067. ؤلِو بوزو امیُک جھلک. عزیزان محترم مبارک تمن یم پنن مال خدا صٲبنہِ رضا خٲطرٕ خرچاوان. مبارک تمن یم پنن مال مسجد پاکن خٲطرٕ خرچاوان. مبارک تمن یم پنن مال خانقاہن خٲطرٕ خرچاوان. مبارک تمن یم پنن مال درسگاہن تہٕ دارالعلومن خٲطرٕ چھِ دِوان. مبارک تمن یم پنن مال رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ چھِ خرچاونہٕ خٲطرٕ تیار سپدان. تمن مالدارن چھُ مبارک. مگر یم دولت گژھکھ یہ مال گژھکھ آسُن حلحالٕچ. یہ مال گژھکھ آسُن حلحال. یہ دولت گژھکھ آسٕنۍ حلحال. اگر یہ دولت حلحال آسہِ اگر یہ مال حلحال آسہِ انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارگاہس منٛز ضروٗر گژھِ یہ قبوٗل. پروردگار عالمیٖن دِ یِمن ضروٗر بدلہ. عزیزان محترم مال خرچاونس منٛز ٲسۍ برونٛہہ برونٛہہ صحابہ کبار. مال خرچاونس منٛز برونٛہہ ٲسۍ انبیاء کرام. مال خرچاونس منٛز برونٛہہ برونٛہہ ٲسۍ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ اولیاء کاملین. مال دولت خرچاونس منٛز ٲسۍ برونٛہہ برونٛہہ بزرگانِ دیٖن. مال خرچاونس منٛز ٲسۍ برونٛہہ برونٛہہ حضرت صحابہ کبار. یاد چھُم پیوان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکہِ ساتہٕ نمازِ منٛز بار بار نماز پٔرِتھ ابوبکر صدیق سٮ۪ٹھاہ ودان زارو زار ودان زارو تار ودان. گھر والیو کوٚر عرض یا ابابکر تُہۍ کیازِ چھُکھ ودان. یا ابابکر صدیق چون موج تہِ سپدیو وۄنۍ تر اوٚشہِ سۭتۍ تُہۍ کیازِ چھِو یوٗتاہ ودان. ابوبکر صدیقو فرمو اے میانیو گھر والیو بہٕ چھُس دعا کران پروردگارس کُن. دعا اوسُس منگان ودان ودان. ابوبکر صدیق ودان ودان دعا کران پروردگار عالمیٖنا بہٕ چھُس تس بنومُت مالدار. رۄبا بہٕ چھُس تس بنومُت امیر. مےٚ چھُ دِژمٕژ ژےٚ دولت مےٚ چھتھ کٔرمٕژ حلال کمٲے عطا. اے پروردگارا کاش یہ مال کرتے پڑھنے وتہِ منٛز قبوٗل. کاش میون مال اتھ مالس گوٚژھُے مٲلِک لاگُن محمد رسول اللہ. ابوبکر ودان فرماوان اے میانیو گھر والیو بہٕ چھُس اتھ موٗجوٗبن ودان. بہٕ چھُس دپان اے خدایہِ یُس دِنہٕ وول چھُ آسان تٔمۍ سُنٛد اتھٕ چھُ آسان ہیوٚر کُن. یُس نِنہٕ وول چھُ آسان تٔمۍ سُنٛد اتھٕ چھُ آسان بۄن کُن. بہٕ چھُس رۄبس دعا کران اے خدایہِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس دِلے مُبارکس منٛز تراو تہٕ یہِ خیال کہ تمام میٲنۍ دولت یۄس تہِ میٲنۍ دولت چھِ یوٗتاہ تہِ میون مال چھُ یہِ سورُے مال گوٚژھ پنُن زانُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ نبی پاک گوٚژھ اورے ونُن مےٚ کہ اے ابوبکر یہِ مال کر خرچہٕ رضایہِ حضرت اللہ. سبحان اللہ. کیسٹُک ناو چھُ خیرات کی فضیلت. کیسٹ نمبر چھُ 1067. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران فرماوان ٹٲٹھۍ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اے ابو ہریرہ سُہ چھُنہٕ کٕہۭنۍ تہِ دۄہ یتھ دۄہس منٛز نہٕ صبحُکہِ وقتہٕ زٕ فرشتہٕ چھِ یِوان آسمان پٮ۪ٹھ دُنیاہس پٮ۪ٹھ. آسمان پٮ۪ٹھ انن تشریف زمیٖنس پٮ۪ٹھ اتے چھِ نالو دِوان اتے چھِ نعت دِوان. اکھ فرشتہٕ چھُ نعت دِوان اے خدایہِ ییٚمہِ آز دۄہس چانہِ رضا خٲطرٕ پنُن مال کوٚر خرچ. اے رۄبا ییٚمۍ پنٕنۍ دولت کٔر چانہِ رضا خٲطرٕ خرچہٕ ییٚمۍ پنُن مال چانہِ رضا خٲطرٕ دیُت. اے رۄبا تٔمِس شخصس دِ تتھ بدل اجرِ عظیٖم. فرماوان یہِ فرشتہٕ چھُ دعا کران اے خدایہِ ییٚمۍ شخصن چانہِ رضا خٲطرٕ مال دیُت تہنٛدِس مالس کر برکت تٔمۍ سٕنٛدِس مالس کر حفاظت. یہ بیاکھ شخص فرماوان بیاکھ ملکوت چھُ آواز دِوان بیاکھ فرشتہٕ چھُ آواز دِوان اے رۄبا ییٚمۍ شخصن مال دیُت نہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کینٛہہ ییٚمۍ شخصن مال دیُت نہٕ چانہِ رضا خٲطرٕ کینٛہہ ییٚمۍ نہٕ سخاوت کٔر کِہیٖنۍ یُس زن بخیل بنیو اے خدایہِ تہنٛدِس مالس دِ نۄقصان تٔمۍ سٕنٛدِس مالس مہٕ کر برکت کینٛہہ. استغفر اللہ. فرماوان زٕ فرشتہٕ چھِ یہِ صبحُکہِ وقتہٕ آلو دِوان یتھ زمیٖنس پٮ۪ٹھ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران فرماوان امام المتقینو فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمو
اے امتیو یس یمس دنیا پہ اکہ دہ خطر خوراک آسی جمع اکہ دہ خطر مال آسی جمع فرماون اگر امہ مال مز خرچ کر رضائے حضرت اللہ کینسا فرماون رب العالمین چھس بر کرم یوان اخ فرشت چھس آواز دیوان اے خدای سن دوست اے خدای سن ٹاچ آز کر بھی پنن مال خرچ خدا صوب رضا خاطر سبحان اللہ کیسٹ نام چھو خیرات کی فضیلت کیسٹ نمبر چھو 267 عزیزان محترم امام المتقین خاتم النبی شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یو شخص پنس مالس خورا دی تت مالس چھس برکت کران ذات پاک حضرت اللہ عزیزان محترم اک واقع پیوم یاد بسرس اندر شاری بسرس منزس اک خاتون اک اکس کئی صوبن کور یویس اکس شای خوراتش فضیلت بوزان اس خوراتی رب سند رضا خاطر تمس کوتا جزا دی پروردگار تمس کوتا ثواب دی پروردگار یہ کور چھ گری پیت نبر کن گو دست کا دروازس سوئلن دت سوال کوری میں دت خورات میں دت کینسا رب سند رضا خاطر رب العالمین سند رضا خاطر دت میں کینسا اتما چوئی کا چیز موجود سبحان اللہ یہ کور وسس امس سوئلس کن گئی مخاطبت کرونس عرض اے مسافر میانس گھرس چھ ونکین میانس گھرس من چھ ونکین کہین تہ چیز موجود مے نش چھ کہین چیز موجود مگر مے چھ مال کورمت عطا مال چھم دیتمت اخ مختہارا دپان ات مختہارس اوس واریاہ ات مختفلس اوس واریاہ قیمت یہ اوس قیمتی مختفل یہ اوس امس مال دیتمت امس کوری یام سائلن سوال کور یہ کور امس بوزمت خوراتچ فضیلت امس بوزمت رب سند رضا خاطر اس مال دی تت کوتا فضیلت امس بوزمت یس رب العالمین سند رضا خاطر پنن مال خرچائے تمس چھ مرحبا کران آسمانک ملائک تہ بے زمینک ملائک یہ کور چھ سوچان بہ کت کن کرن یہ مسافر بن واپس ام دم سوئلس اے سوئل میں نے چنکین مگر اخ مکتفل چم گنڈت اس مال چم دتمت مکتفل مسرون یہ دتن امس سوئلس یام امس سوئلس دتن سوئل دراو یہ خبر گئی امس کوری ہندس مالس یہ شج گئے ادس بابو صوبس بابو صوبن دم کوری اس میں تو مکتفلوں سے دتمت قیمتی سو کت تھوت واز تو ہم سنتے ہیں مگر عمل کرتے نہیں واز تو سنتے ہیں مگر عمل کرتے نہیں اگر عمل کرتے تو ایسے برے دن آتے نہیں بھائی ہم تو واز سارے لوگ ہم تو واز سنتے ہیں مگر واز کے اوپر قرآن و حدیث کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے وجہ کیا قرآن و حدیث اے ساری بوزان مگر عمل چن کرن کین عزیزان محترم یہ کس چن معلوم یس رب سند رضا خاطر پنن مال دی یس رب العالمین سے رضا خاطر پنن مال خرچائی تمس خاطر جنت من جائے بناون وا جب جائے بناون ذات پاکی حضرت اللہ کیسٹ نام چھو خیرات کی فضیلت کیسٹ نمبر چھو 267 مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے سب ستا رہیں گے میرا دل دکھا رہیں گے مجھے سب ستا رہیں گے میرا دل دکھا رہیں گے
تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے، تمہیں حوصلہ بڑھانا مدنی مدینے والے۔ یہ کرم بڑا کرم ہے، تیرے ہاتھ میں برم ہے، تیرے ہاتھ میں برم ہے، تیری حشری میں بخشوانا مدنی مدینے والے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے۔